Agane ke yukirish bakui tonginang duai nagabenda Theodora renyau bararmut kikun duai nagabenda I mentalin yapnya benya jingkhoi jingkhia nagabenda I lambrang nombri but Mary balang but saumut kikun nagabenda ke jingkhoi jingkhia duai nagabenda I Catherine nomsi benya ihaga jingkhoi jingkhia Ninang duairu nagabenda Inga Sem John Kerin Masra but com Agnes Paliar but Hinyumut Kikul Kamkarpang nagabenda Rijal Paliar but Vishal Paliar but Hidon Hapateng Jimpang Kajing Shitam I duairu nagabenda I Asala the card but Midagasni Kadegasni Ka Jongi Yung nagbajiwai na nambalay spa sa tuwi. Na nambalay spa sa tuwi.
Sion, utrai unsawan, ban penim yaki jait ben riu barra, bat ki donu jumpi, kinsa shat kumen, ban yusno yakasu, ban ipi jamu. Ogmen popara, tabang ishumendaya kanege yukirit bakuit, ha kaneka, Sniutrai baar joka ayam advent. Penginang yom mensiam lembah keleka ambipon. Wat utrai unsa pentungan kini bara. Utrai unsa penkoi kini bara. Utrai unsa kelang kini bara kikul kibakin saja. Inangai ti wat baro ya kijintumu jongi bara halai. Ayutrai nangedam nang sumari. Unang pelonging ikikun, tiba komo yawo, tiba syashkor yawo. Inang idea kiingat sem jari, ikikun kiti jari, laga jingan dengan jari. Kabang laga jingan yo jari kalai, ayun yo jari kikun. Ha kerteng upa, baru kun, baru mensuim bakoi. Kajing ake jonotrai jongi yo Jesu Christ. Pada jingi jongo glem. Glem pada jingi asulap jongo mensiam bakoi. Tindon, rengka bati barra. Pagmen kopara, pagin sange shipor. Ilang yusno, na kakitab Isaiah namya tudupa. Utrai ukran lemba prophet Isaiah. To pendengan yawo pai jonga. Ublay jongi. But utrai, ulakwa man pentungan ini baro, ni baro ni kan bon jai ki jingan nod ha ke jingim jami, iran bon jai ki jingko sulai ha ke jingim jami. But ke jingko sulai ka konstan ke kabade banna, jingko sulai siapa ka po. Ke jing sosi endang ni snotu, ni penkaman iagade na ke jingi tutan. Paulus pakuin ulakam, mano bataman penkaman yenga na ke jingi ia utrai. Atau dormian, kano kabinda, kano kabintala, kabapinka ini na kataga jini pada Yesus. Nama tak ayam aduan, takut kabar ini baik lagi baik, penyajian baru, penyusu yahu, baik ke jini menjadi. Kenapa hidup disyurkan dia utama? Menangkat keluar ini pop jadi baru, sakit jatuh Yesus Kristus. Dengan peling ini nak apa? Yesus ulawan long senam, ban shonsa bani nak nuai nak ni kerja nadu kadonu kotai ben kui kena, pentingan kena, pentingan kena, mengelam kejaman, silnya kejimin kejaman. Kotai Yesus ilam ibaduna haruka mak ini sai kui ini nak senang bakal baru jadi pangilam ni bakui menjadi yang memang kena hari ini UK bakui na pelan oleh mendengar orang tetapi pemimpin kepala bangun lepok sibuknya dari simpanan dari kim dari kan dari jingle dari jingle panas jangan dari jingle panas jangan Daka jinglai palan pakra ekana. Nama kata nakarpan ya kamanya koi. Kabayai sa kabesuki. Yaki angel partili koi. Kayaki kovimen kotara. Menduai nagamita juna. Outrai ublay juni. Ublay badan borba ronit seneyagi. Berendala mak ini pop juni. Unyalam ini syaka jingim bang jikut. Christ, oh,
Tong India Dubai in Wanda Hautrai ke bahar ke Jinsu Shimechumi ya ke Jinam Nur Chanda Donur in a Dubai Naga Vidaka region Naga Vidaka Pateva Dubai Naga Vidaka Tainjan Hautrai Nang Yada Shushu Yima Na Kajimpang Kam Tamenaka COVID-19 in a Dubai Naga Vidaki in a school Bagi dan hapade ke jumpen kredit di exam bagi jumpen. Try nak kerku kertoi. Try nak koi pen ke bag pandi bas. Kopa badan bor bad bagi sene. Taple ia ki donyo chami. Bal pediam snobha ia u Chris da ka jinkame. Ta vendo ia kie ki bag penvit iami. Banyo lem ia ka jinstat jomi. But when you long away, Badu, Yenda one Hakabura. Now try to give Jesus Christ Kunjami, Ubayim Badabasan Sharinka, but me, but a Mensium Bakui, Ubay Ublay, Junum, da Junum. Amen. Jumpurin na kita ko isayan ni Turupa kanang kapasoko kabaniko do kabasan pat kabakandai do kabakatuin to pentengan ya upat cuma ublay jumpi o to keren pentengan ya ke Jerusalem pat to pertaya ka balakut ke jumrau jongka balamar ya ke jumman jongka kalayo arban ke jing pensitom na hiti utrai namar ki kam snim jongka balo kawai kasur kaperta hari kenca tu pun kre kalimpi nak kebenta utrai hari siap tu tahu kalimpi ba kababet nak kebenta ublay cumi ya katham baro ensa pendam ya ulumba berlurit baro ensa pensindam ti kakendau kabakuru peram kan samatan pat kijaka kibasok kru kin sejri Hangta ya kuburong utrai en sapan pau bat kibri waro kin sayu iya ka naba utrai ulakren jala kasintur kilet kiu sya ulu makanjang pi ubara ka kubor bapasya siyon to perjaj jam ting e pi ubara kubor bapasya Jerusalem to kerkat krem jing syapting to ong hakisnong juda hangi udon uplay jong pi Hakmi utrai kanrat uwan da kaborba utom napang daging sang tijung u kani hangni kabainong jingchap jung u kikusnan thama kiyat hakmat kum unong syarai unsaya lakilang brot unlum lang yaki dagak sangti unrat yaki kun lang brot halaka syadem pat unyalam suki cai yaki kiba lang aipun Kaktiin jom utrai. Yesmo ya ulay nakasam prapusan kana bajuban news pa dukanda. Nakasam prapusan kana bajuban news pa dukanda. Hinduai nakadukat kabakanda teta naduk kabakanda.
Kajing puli baar, kajing puli nak isti baar jom terus. Kanong balai kot putra terter hidup sa. Ya kene om devan kret ko para bagi baha utrai kasisni kalong kum shia jasnem. Pat kashia jasnem kum shisni. Utrai penslam pendat ya laki pulat. Wat laki don kibat harai kumta. Penban yesa slam nagenta jompi. Kwa ya no ban yap. Henry Babaro kin boy siya kajing kala kabumut. Kasni jong utray kanwan buk nong tu. Padhakata kasni kibneng kinja ngat. Tang mare kergo jalan ran yakimet beneng en thang do dagade. Bad yakapal thay bad ikam jong ka baro en zathat habashai kida. Namarba en sapanjat eki baro hakane karukom. Ijat berew kibakum no pidei benong. No kibakoi pidei benong. Akor kajing lublay. Dago kami nanti her ya kajing wan kasni jong blay. Bada kapapar siyang berpen kloy ka. Hakata kasni ibeneng kin sa plo haban na jot hiyo. Kati bor rai kin sa hin hakajing plo din. Kata kabangi kami nanti kalong ibeneng. Ibat humay bat kapatay kapat humay. Hakiba kahok jong blay kan sa siyong sa katkum kajing kula jong i. Rikumta ko be itam kat baki ak me denti ya kane tole kat bala ba utrai unshan ya pi haka jing sup di baklam jing ni di jing thota akken jong utrai Utrai undon rengka batim kajing puli na ka gospel bakoy katkum umarkus kajing stang ka kubar babha u Jesus Christ ukun ublay kumne lato unongya tulupa Isaya ngapa ia u nonglang kubor janga om u utrai hashwa jome ban penkre ya kalendi jome don uba parta hari kenja to penkre ya kalendi jom utrai to penbe ya kalendi sinking jamu kunda uya anis ula pau hari kenja udayala kajing kala kabamud banyo iya ka baptisma bat kajing ma iya kipo man la ubriu na ka tain Judea bat ka nomba Jerusalem ulalay bansnap iyawu iya anis kelapla iyala kipo bat ula pen baptis iya ki hagawa Jordan
Uya anis ula pong dake sopti sni ut bat lawu pan bosni ha kasenkai jomu. Ula bam dake puit bat kangap kalau. Ula penbana haki paiba. Uta uban wan hadin joga ukam karau bor banyanga. Ngamlong ubabik wat ban dem ban lao yaki sai juti jong. Ngapen baptis yapi daka Henry une un pen baptis yapi da umensiam bakoi. Ka gospel jong utrai ko himmen ko para bagi baro ha utrai Jesus Christ. Nilapoi hakas ni utrai baar jongka ayam advent. Ba nidang penkre yalade. Kane ka jim penkre jongi ban penskem yaka jubab hoy jongi kumba kamaria teisoti kala jubab hoy. Nagabenda kamaria teisoti kadon tangka hoy ya ubele but yem yaki jingsenyu yaki popbar. No to sin, yes to God. No to sin, yes to God. Kane kalongka ka jinglong jong kane ka ayo. Di nakataga daw haga jingpule baro kawai nila yusno yakane ka su. To penkare ya kalendi sinki. Penkare yalade. Kito kiba koloi ben penkare yalade. Kito kiba koloi ben snap ya ka sur jongo bele. Kaya ka jimendoy. Kin snow tengen haka jingim jong. Ubele ulong ka bo ba pentengen yangi haka mensiam jongi. Haka med jongi. Ha baro ka jinglong jongi. But u Yesaya nongya tulupa, ulong uwena ki nongya tulupa, u kren syai kadar, syapang ka jingwan jongu Emmanuel, unong peni. U Emmanuel, ulong kapang kabakongsan jong ka jingyala jongu Yesaya nongya tulupa. But niyosmo, hagine ka jingpule mindagasni, u Yesaya ula kren syai kadar, syapang uwe, uban sa penkere ya kalendi. Ulang u prophet bad u malakiru ukren syapang uwe uba penkere ya kalendi sinki bad kine armut kinongya tulupa ki kadaw syai kada syapang Yohanes Baptist habang iusngo kum kine ke jimpule naka jutang barit kaya kaba pelong iyangi ban Yesusha kalau ba u Jisu udon haka jutang barit laburi ya ujisu haki lain haki dekot haki lindong jongi jutang barim ya ubalaburi ya lade haka jutang barim lawan pau haka jutang temai lemba ka jinglong do jinglong snam jongu bakot yawu Emmanuel but news no you Yesaya nomya tulupa on penben ia kalemdi nama nagabenda ki juk kila trang dik nagabenda u sim u bansa penim yaki u bansa pelai lud yaki u mesaya u bansa pelai im yaki naki jingsen shar jongi nongwe nakabor jongi nongwe kila kuwa biang yakabor jongo belai haka jingim jongi te haba u Yesaya ula parta pen bed, pen dap yakitem, pen madan yakilum. Kilas namutu, hakano kadur, kabau Yesaya ukren, yan sa wan usim, hakalindi kaba ya, ban sensyariki,
Banyalam ya baro ki ju ki bala sapret keleng. Kane kalong ka por jang ka jing resa bat ka jing kamen. Ngirung itip ha. Haba one kino ki bakarau batri. Lada de ki bahe du jong ka balang jongi ne ki bahe du jong ka jila jongi ne ki mandri ne ki minister ne kino ki badon ka kerdan. Ni ben kreya ka lendi sinki wat lada bangilong ki basa nonggendong kimbat ai rongru ni persyan kat bala ban penbe ya ka lendi sinki nama kani kalong ka dak ka shin jong ka jingle burong yaki ban ni penkui ni pushara ya ka lendi sinki kani kalong ka jingkod menda naga benda jongi ki kon Catholic naga benda jongi ki Kristen kani ka por ban pushara ya ka lendi sinki ya ka tolong jong ka jingaye baro ha ka jingim jongi ngilong ki kon ki ba up ya ka jingwan jongu nong pening unong pening wala ban kano ka por news no naka shiti ba ajongu Petrus wala on naga benda jongu try shisni kalamkum shihajarsnem ba shihajarsnem kalamkum shisni Henry udang up hato unwan mendakasni hato unwan rashai kalaballam hadin shisnem bale u up shisnem kajubab kalam kabashai kadag kajubab kalam penban uyai shaslem naga benda jompi bale naga benda utrai shisni kalam kum shi hajarsnem bale u up shi up ni up naga benda ka jimpen kare jongi haba u pet na beneng udang yoi kalembi singing jongi kimbat biang yaka jingim jongi kalam kaba koru koram don't bon git them but ki lum haka jingim jongi them but ki lum ki jingdona but ka jingtam haka jingim jongi jingdona but ka jingtam haka jingim jongi lesingi lo ballang ki buryo batam pala yaka jingle bakala jongi Lesing ilong ki beriu paduna pala dia ke jingriu berde. Girabalong ki beriu paduna pala dia ke jingidu keris. Ngidang sakut hakatem. Lesing ilong ki beriu basarong palan. Ni keren barabor. Ni keren klan belai barabor. Ni on ni belong yalla deu belai haka jingim jongi. Ni don lese hawu lum jongga jing sarong. Lum jongga jing seniu. Jing lum jong ki jing auria bat ke jing berai baru try udang up udang yaisha shisni asni laisni kunda ter mankasni udang pe hatto ngala kala kabamur hatto ngala penbe ke jingim jonga hatto ngala penri belai yala de hatto ngala janba dutrai hatto nga yedi outrai hatto ngalong uburi ba dapdaka jingi bad ka jingkoi upa Petrus bakuduan ngide ban trishitam ban im haka jingkoi bane ngidon kam jingkoi ko himen ko para kalam ka jingkoi ngimla ban rung shabane yakin umpa yakabat tingit mensiam kimla ban rung shabane kane kalong ka batikana la da don napadeng jopi kibas neng yepi kamlele im katba mon ni yo bet ka beneng kilong kibat tok yepi kilong kibat kale bij yepi banye ya kum kata ka jingi kai tala janga perte wat nam nge ya kum kita ke beriu kilong ke beriu kibat pensan ya ka jinga selok jongi badu bammen uksui but kikwa ban pengat dia biru chakane ka ju ka jinglong what nam ngai bi ya ke beriu ke ba wan ban snack ye pi nagamon chakadia nakamat nadi banok kam lele im kat bamon what nam ngai bi jeki kilong ke ba don takeliang jungo baman nama kakatino bale kam ju compromise banim kat bamon kakatino bale kakaren syai kadang kakaren puk ka jingkoi kalong ka ba constant naka shindu jongu jisu la on tolong ki bajanai kumba uppa baneng jongi ulang ubajanai ujisu on tole kat bamon im kat bamon ladak pikam janai ru ngan sayalam ye pisha baneng jisu la on
to usiarva na uta ubadan ka bor ban berat yang ni bet met bad mensiam shaddu jog bam julip shakading bam julip uji sula maham tingim de ban yokia ngim de ban yokia da ka ba kam lele namar ngalong kristan ladang ayim katbamon kan poi bet shabeneng Ilaban posiniu, Henry kajin posiniu jampi, kanum urlong lano. Ilaban posiniu linter banom, ngan immenda kumne, enda layak ngan poi shabaning. Ilaban posiniu, Henry, pin imha kajin posiniu, bamla urlong lanoru em. Tena kata-kata, ujisu, uyaisha. Lese, Nagadagadaw habang ala hikaya pi shaway ka jingi kaya shapa ujisu la janwan balay umpaduan minda kasni namar habaw pay yapi pimbad kala ka mamut habaw pay yapi ulayoy bun ke jingdona te udang up nagabinda jompi nagabinda jonga nadon ke jingdona hanga te ujisu lada uwan minda unsalap yangi shakapop hakapop te shim kwa ban lap yanga badyapi hakapo ula kwa ban lap yanga badyapi haka jingkui balon bandrum shabane nagadagadaw haba nis yosno ya kikutin naka bible ngideben shim kiyam ha ngideben pen kare yala de don gibri kikerli balenga pen kare balenga deben late mas balenga deben tu shaga sakramen jin blapop balenga don kamban blapop kaka balenga don kamban duai rosary balenga deben long ribale don gibri kikerli compromising ki penbe ya penbe ya ka jingem jongi bad bammen bad ka parte bad ki on kabyang mga kalabyang lut ya ka jingem jonga ni osno haka gospel minda kasni o Marcos ula to shay kada ba udang to ya ka gospel shapang u Jesus Christ u kono balay u Jesus ulang u kono balay but habang ipe ya ka gospel jonga Matthew but Lucas but Ioannis kadang ka jingem per u Marcos ulalong sinran jonga Petrus bado layala ula trailang bado Petrus harro bananda ula yo jempar sad banto ya ka gospel bada ka pe ya ka nuksa ka jini ka jongo Petrus bakoi bado ula to lingkod shimla batai binia kumbala batai Matthews nakatagadaw haka gospel jongo Marcos ni lamtang katkenrio telegelino bam Matthews partidon arpo pratelegilino bad haba enda Marcus ula debto Petrus ula pay but ula on kabyang bet ya ka jingto jampi sa pang kakubar babajo Jesus Christ but kalaban pendon kam nagabenda ka jingmane ya utray haka liturgy nanda Marcus ula tray siya Marcus ula tray ha Egypt ha Alexandria ula longo ba Shirhen ula yalab Shirhen ya chapang Jisu but ula laban kring bon ki Jew ki basa Alexandria but kumjuru ki vei pat ki jai brio shaka jinge but habang ipe habaw Marcus ukren chapang Jisu Christ ula to binya ba chapang jinge but ka jingkor to jamu Christ but niptit haka Hebrew ki God Jesus Joshua bad kumjuru haka Greek ki kon yaw Jesus haka Soter bad haka Latin Salvator bad une Marcus ula don ka jingtim yaka jingin ka ba palat yaw Jesus bad Jesus ula long penin bad nakabenta ka jinguan jamu Jesus ni devan penkare hanno kadon galindi ka ba kadaw mau kalendi kadeka donu urjani bai ni haban penpe ya kane kalendi haka donu urjani Jesu on ke donu urjani brio ki jingsni kimju one room na ba henre kamina ka donu urjani brio Jesu la kadaw shai kada ni don kamban penko dia ka donu urjani kalendi haka donu urjani don give them
Don ke lum. Don ke jing sarong. Don ke jing listing. Don ke jing jaitu. Don ke jing alhia. Don ke jing berai. Don ke jing bishmi. Don ke jing tarai seniu. Ngihat ban pinmadan no ya kene baro. Kenapa? Utrai Jesu unsa rumsut hakadonu jangi. Bad unsa shamsa junam bani. Nagadana daw. Haba ubale ula peit na bening. Ula yoi yaka. Maria tesoti. Kala don ka donod kababe. Kala don ka donod kabakoi. Kala penmadan, but kala pendap ya kitem, kala penmadan ya kilum, but kala pen karena do dang kelum kena nagabenda unong peni, menda manga but mapi. Ni donne em ya ka donod kalang kumkin jam madan, but dap taka jingaye, but trang ko Jesu wanka haka donod ka junga. Ni donne em ya ka jinglong kabalaban pediam ya Jesu haka jing sngur mensia. Ni donne em ya ka jinglong kabakot kaber yangi syaka neka jinglong jogunong peni u mesya u Chris bala pensele u mutman pensele yanga badyapi ya ka partai barokawai. Kadanayu haka jingim jongim menta. Kaya kaba kangla dia nga badyapi banlong ukon jongo balai. Lada ujisu ulang ukon jongo balai. Ulang wan shom sabadni ban pelong ia nga badyapi ru ukon jongo balai. Kane kalong ka kubor baba. Balik Marcos ulang to ya ka gospel hakene ka dur. Matthew ulang keren syabang ka jinglong brio jomu Yesus Christ, Lukas ukren syapang ka jingka jomu Yohanes Baptis, Markus pan ukren syapang ka jingle bat ka jingtre jomu Yohanes Baptis. Ki jingpen kare nagabenda unong peni. Markus persang ben penyarendi yangi bat penyade yangi bat ka jutang baring. Jutang baring kalang ka aib bagi prophet. Te minta Marcos ustang daw prophet bakraw ulang Yohanes Baptis. Yohanes Baptis kalalong lese ulang gap filler. Uba penda iyaki jinya tulupa bagi ain badu Jesu balong ka jingid. Yohanes Baptis uyang hapade minta. Uyang hapade ben penyarendi ya baro arlia. Jutang barin kadang gajinya de badka jutang batimai. Baru Yohanes Baptis ulang ka sur basawa nagabenda u Jesu Christ. Kasur basawa hari kenja. Kaeka jimur jong kaneka sur pe haka jutang barin ublay ula on yaki pai Israel lada pi kongo ya ka hukum jonga ngan yalam ya pi syakari batuit ya ka dut batkanga kabamut kane kalong syapang ka kinja parte prosperity gospel lada pi kongo yanga pinio pesa pinio ya ki lok pinio ya ka jingkomen kum ki vepat ki niam ki on lada piyale ya ka tuma nagabenda ka niam jompi yanda pila poi shabene pinio kindai mut ki lok baki prosperity gospel andre ujisu shimlawan baniala yangi prosperity gospel lada pi kongu pinio bang pinio di shabene kabalang ka tole ka kamti kaya pi pinio bang pinio di Andre pindon haka sinda jong ubele. Pinsyong hakamon jong ubele u Jesu Christ. Pinsyong rengkat bagi angin. Handangin ruai, ngin kemen, bat ngin mane ya ubrai. Kelam shim la kadau haka gospel pinyo bang. Jesu keren persyaya. Kalong tika jingkawai, andre jingkawai mensia.
Kive ki niam pleze ki hikaya ni you don't born ke barang in yai batang ye ke jinggamen jonge shabane kamla bano naga da ni de ban skawoto haba uyani status one to kela kabamut kamut ke jingmut jonge ni haben stang ban perkat mai na dam shadom omde shuri kanan omde shungap badka dut Omdeshu ya kapiat pati rosun Hyandre ya ka jingim mensiam ka hima ka batemai hima beneng Kelah ka bamut naga benda ka hima beneng Omde banbam bandingi don dadangi don pisang yo Hyandre benyo beneng la ka pisang imla benyo Daga jing start jongi ngimla banyo ke beneng Henry daga jing kongo jongi daga jing snowrit jongi daga jing ye ba shirham jongi ngila banyo beneng te kai ka bangi don kam ngide ban don ka jing ye shirham ya jisu ngide ban jing ye shirham ya ka balam ngide ban don jing ye shirham naga benda ka beneng omde ya ka pisa ka tengka jisu la amru ngimla ban shakri ya wu mamman ya ka spa bad ubale haka juga po Henry haka jutam barim kahikai kumno nilaban shakri yakaspa badu bleka juga kane kalam ka jingya per jonga jingwan jongu jisu bad ka jinglong jonga jutam barim haka jutam barim jutam batimai nimlaban shakri ya baro a nideban shakri ningkom ya ujisu nideban ningkom ya ujisu nideban wat ningkom ya ujisu nideban long ban ningkom Nagabenda ujisu nanda kie barokin bol. Haka jutam barin lada pikomo pinsoyo na tomsha. Tongin sa duwahay haka neke yukirish bakuy bangin long kikon ki bakuy bangin long kikon ki bakomo ya obalay bangin long kikon ki bat ishirhem ya obalay bat nginduk like loit na baro jay ki jing suni haka jingem jongi bangin long ki jongu Chris Shilander ka jingem jongi. Try Jesu ni ed yame ni mane yame ban ni shakri yame pende mai ka jingem jami pendam ye ki tam jami pen matan ye ki lum jami bangin du pen krai ya ka linti sinki ha ka jingem jami naga benda jami ha ka ne ka ayam adobe bangin long ki bakoi naga benda jami enya ro putrai Jesus Christ Ini yang mimpi ke jingai. Yeshua number right and number lies part with me. The number lies part with me. Joy.
Ko para bangi pegi Yetrang bat kemelendi ya ka jingwan utrai aka Christmas. Ya dua ya upa jangka jingis ne ba un pen poi ya ka gospel agi to baro ki ba wan ya ka jingshai. Ba dunai ya ka jingma ba jimpenin ha ki ba kusunai dono. Nagabanta pau ko jungi bishop jungi kiling do watikat kes makinung thai ban lek sia laki griu ban yele kat bala laka bor ban yalami ki griu sia ka jing pun im tuan hiar putrai Jesu bangin dup sunguk thu ba ka pop ka penlong yingi kimrau ba kani ka percaya kalong jing perengkang par bat ba ka ri sia jungi kalong ka benen Tuan hiar putrai Jesu bangin dup sya skor kinong lam kubor blai kibakhot yangi hakani kapor adben ban kala kabamut dasya Tuan hiar putrai Jesu bangin nang yaisan hag jing suret bangin dup snguthu bag jing sarong galong tenrai jong kipop jungi baro ban persyang ban rating khong yaka nagadonu jungi Tuan hiar putrai Jesu ba mangi wei pa iwei nginong kirang kinong ra kubor jong jing penim ublai syakitu gi badon saudong jungi mengin penbena da ke jing im Kristan sisya ya ke jing isnai ublai ya kinong pop Tuan hiar putrai Jesu Kotrai ningai bamedon hagene ka jingalum lam jongi ningai bamewan ban ya beteng ya ka kam jimpenim ha iwe pa iwe nangi to yara bangin yaisha ya ki jing yaisha ya ka jim bakhala jong ki himmet ki para jongi kumba mela yaisha ya ki pop Barki jing to not jungi. To yara ya iway pa iway nangi. Banlong kinongra kubo jongka jimpenim jame. Hakitu kibadon saudong jungi. Ipan yakane daw kriso try jungi. Amen. Yushin kanang bajumay kanang balay spa pagkusong. Kanang balay spa pagkusong.
तो यह दुआई को किमें को para baga jingkinia jonga ba jompi kalong ka bapriang kon ha oblai upa badon bor barro kopa ngimlong eye kalem mamme haba me pediang ya ki jing tarwa ba ki jing duai jongi तो तैसे हालो जोगी या के जिंगी स्ने जोगी दा उकरेस उत्राय जोगी आमेन उत्राय उंडोन रैंका बत्तीम तो कंदियो याला के दोनोट तो गिनाइमु या उत्राय उबले जोगिन दाशिशा कलम कबडे बट कबशंह कडेटी जोगी बट कजेम्पेनिम यगी हमल्ला का पौर बट कजका बनाइनु यमे को किनराट को पाबकुई को ब्ले बटन बोर बट बम जक lemba utrai jongi u Jesu Christ ha ka jingwan mending gong jongo ula shim ya ka jinglong bri ba po jongi bagunda ula pendat ya ka saindur ka ba melamang na do menshua badula pli na ka venda jongi ya ka lendi shaga jin penim bam jek bagunda haba unwan biang ha ka bor bat ka buron bat habala penpau lut ya ki barra ni ke ba ap keme lendi ya ka tagasni ngin ya venda ha ka taga jingkula ka ba krao kabamenda ni note banker man batunda rengat baki angel baki arkengel ikas em baki hima but baru ki pipe lane baki baut jeng bene nirwai ya de jingrwa ya ro yame kadwa kran sange ni pen thana idon akapor kabakin tantang hakabanio pediang yang Yesus hapadeng jogi hakajing jingai ti jogi hakajing jogi duai na duga donu katrai pelong yingi ki bakui lemba kajing wan yang jogi ben siam bakui venlut nangi ekajing su ki papa pelong yingi bashir hem ya kajing rengkat baki kasen kata bidang shimentaru naka inga senjo angkat par kimi ki panjo ki kon ki tejo ay try nakta na pen khoi pen kiai lemba ka ne ka bor ka kan tanta lemba ka ne ka for ka kan tanta lemba ka ne ka jin pen sle ka ba kan panjo dashisha melong ba koi ka trai katemei jang ka jinkoi barro namar ka tangi kar paadiyami to pen koi pen kan tangi akini ki jing tarwa jami da ka ba pa ya umen siyam jami kunga umje halo jami bakin to kelalam yani
Kamet Batasnam Jangotrai Jangi U Jesus Christ. Hakapor Baladino Yahu Badan Laka Monsnova Ulapadian Yaka Jinsha Shita Ulashim Yahu Badakava Aimu Yami Ulakadian Yahu Badulai Halagasendran Upon Toshim Batobam Nakane Pi Barok Namarkane Kalam Kamejana Yakaba and Naiti Nakabenda Jumpi. Haka Jew Keruka Menda Aleabam, Ulashim Yaka Kuri, Badaka Vaingo Biang Yami, Ulayaka, Halaki Sendran Upon. Toshim, Batadi, Nakane Pi Barra, Namarkane Kalamka Kuri, Jangasnam Janga, Janga Jutang Bati Mai Badbam Jika, Yakaban Penmi Naga Benda Jambi, Banaga Benda Kibabun, Yakaban Maki Kipo, the Layakane. Ban kan mau ia ngam. Kos nam bakar dor jango Chris. To pen kui yani. To pen koi pen kia yani. To yada yani. Ka jingmaya jong ka jinge. Namarkata, ye give a penmenda yagajinia, baka jimmy paju, ye tarwa hameko trayo pujunga jingi, Badiaka kuri junga jing penny. Girai moidem, Namar melan new yagi, Kibabi, when yakaka jamme, but when shakri yami. Dark of us never it nikar padiami, Ba ni kibaya benda, Haka met bagas nam ukaris, Nillam, Kibala penyatale kawe. Da umensiyam bakui. Takan mau ko traya kabalang jami, kabala priyam asatala ka parthe. Bato penjanaya ka hakajini, Prangat Bado Francis Upabakui jani, Father Anselm, administrator janga diocese, but Bado Kilindo but Kiridium. Takan mau lembru, yagi himmen kipara, Shinran but kinte, Kibala yogiya, Dakaba Kermen yakajini pa. But Yabar Lokibala Kalatno, Hakajing Sene Germany, Topadianaki, Shagajing Shai Kakuma Germany. The Yeseneyangi Barra, Nikarpadiami, Knamba Renka Bakamaria Tesa Dibakui, Kakami Jamabray, Ujosa Bakuda Kurim Janga, Kiapostol Bakui, U Francis Disease Bakui, but Baru Kirikui Kibala Pinsno Bayame, Pateng, La Pateng. Induk long kiba big ben ya big dal e maga jingim bam chikut but bangin ra but pindan buram yeme da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhabu kallam hamayo blay upa badan bon aga jingelam kawe junumen siyem bakui barok kaburam bat ka jingero Junam la Junam. Amen. Induai nadu kadonur, bautrai un petra yemi, ben pediam pura yabu, balong ikun jumu, balong ikun kibakuichu.
Kopa jongin. Barang dalam berkulit jengmi, teman kelima jengmi, dalam teman jengmi, akan dihukum ini. Kaya ini dengan sejumlah jengmi, kepada kasih. Pertama ini dengan jengmi, kembali berlima kita beresmiu ini. Pertama ini sebagai joy, dan mereka perlain ini naga beresmiu. Perlain yang ini kerpat, kau try naga jengsi senior barok. Haga jengsi bon jengmi. Tai jinx of jinx sign hagis ni jumi. Knamba daga jinge rap ke jinge sine jumi. Nilai bara bo naga pop. Bangin yo jinge dale ke jing jing jar barro. Katbangi lang up keme lendi ya ke jinga men bakui. But ke jing wan pa jumu nom penim jungi. O Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ. Mego bala om haki apostol jumi. Ke jing su ngai happy. Kajing sub janga na ai happy. Wat pet eki pop jangi Henry ya kajing e janga balang jamme. Bar ha kajing spor jamme tai haka ya kajing sub bar kajing e tale kawe katkum ga mon jamme. Mame ubakim badabasensha junom la junom. Kajing sub trai kangan barabor renka bakim. Dam da kajing e do trai to ini ayu. Hakumi ukul lambron jumable. Hakumi ubakitno yaka pop jang ka parte. Sukito ke bala kocha ka jin kawai jumukul lambron. Kamet batas nam jungu Chris and riyangasha ke jingin bangju.
ipan yakani da'u karisu try jangim utrai undon rengka bat pim mu yakakli jumbi kerpadi jingkar kuna utrai to ublay badon bor bat bayisuni badap daga jinga e jamu pilange haga jingwan bandingkom jamu kun bamarway jamu bat piang nu dia ke jingwan biang jamu un pen kuid yepi daga jing palang ka jingwan ukris badon pendap kerhai yepi daga jingkar ku jamu kadba pidang yai lendi haga nega jingi to un palang yepi kiba scam haga jingi kiba comment haga jingkar men bat kiba spoon hakikam isune kunda yepi kiba comment daga jingri bale haga jingwan lomdo jamu nang sispa un pendap kerhai daga bainam jaga jingim bam chikut haba unwan biang haga burang Pada jingkar ku jago belai badan bor baro uppa baru kun baru mensi yang bakuat kan kia happy bahkan sa badbi juno ya lesu ban bana ya ke kubar mabha jago trai da ke jingim ke jampi cibit 8 baje in sedang ka live di minute sakramen senapa tolong tak Yesus menambah jiwa, menambah kebenaran. Jauh